As you're aware that we have put up two committees specifically to look into the Khasi Jaintia and the Garo tribe. Kapakin bakin dan scientific ni mo kinda bet kita teori kinda pensiun nongren na kita teori kita pair komno banla mensay ya ka taka sapang thamai jong yu khasi kan jinta la phak chipon he Dao Chief Minister ni deng thang mancha program thari ngapa chokmadan research program achakrang ni aru khasi rang ni wamang ni ma ambi ko sandhina gata takani kamera skang pade ongpa anthropological perspective ko bagen yang angane naka achak jat aru khasi jat dia sunguni mancha ibaha dia sungu wamang sungdung chingachim warangko sandi ni yarangko tikana gata mangen geni para jatni itihas ni geman panoni mai take aba chingachim aba chingone man sang jang mangba matna depet jatni itihas ko wina gata nambati wina gata aru okni wina gata aru wa wiachi maiba nambatata nirangko ban maiba ongija segemen rangko ba chanchia rang donga ngodi warangko nambatatna gata mangen ya le chanchia and do a detailed research including DNA mapping, including different linguistic linkages, cultural linkages to document different aspects of both the Khasi Jaintia tribes and the background and also for the Garo community. Hagayalang pencepat ba ka Voice of the People's Party VPP wada penman ne kesengi hayau musiang jawai u Presiden ka VPP u Ardan Miller basayau moit da kantha u yau Deputy CM ka Sorkar waman u MLA ka Nartiang wakam jule yau MLA ka jawai hayato awai onggi wa ipenman yaki ka VPP to ile politics ka. Klem jit MLA yau MLA jawai yau MLA Nartiang bakin yele penhe spa yele de ko kipat ba. La chini ki bagin shagri yo palba bagin yara yo palba omni bagin yakini kam no palba kata gani ka por kabanyaban snow to kum ki palba kibaga boys of the People Party kan yai pin snow to Henry kembang ngenam la ban penbor wat hadian bangilat traishidom wat hadian bangilat pin snow to lalu palba udang ji di NPP ngem la le AUM tangba kumbang rong mene timla ban bam apa fi bam ruti ban tak makon ne tak jam baro arleng lada fina jit hadin bangi ngapni kamlong kabade bo patba on community bat baga PPP kanon penglajaki nagi jinge banigi kam bamsap banigi kam labor jong ganigi Sorkar MDA ko ki patba balingi mi mentang para bami mentah don kita kibaong bangilek politics namar kim snotu kamut iu kata ka politics oh hapan hikai school yang MLA juga jawai bari MLA juga Nartiang bagen tip ka ka politics lana kim pat snotu ngakloi ban ai private tuition ha office jongaru bagen snotu sapang ka politics koki pai babit harakiong kumno super syabet kini ke PPP kat balik ke Sorkar ngim persya ladangi i bagadon ke jimentol hendrengi persya namarngi i bakam day kata ke jingtmu ban kentil yangi utrai muluk utrai jaka kadai tang ke jingtmu ban penyokam yang bateri rai yang wayu yang bateri rai balai yolot mau dikam dijam melelai dekat kemarian lu tang banyak kamu tahu patri rai tu kumlu tahu patri rai usia lu tiki kam ni hapan wat ni hapan investigate ni hapan tokit la kata-kata sekada don jede sishanem bat ketika projek hantu ueni patri rai kaya jede nomor day uniru ubakila yokem bat kepisa siklor absan lak hagapor bak NPP kala elap election sa Arunachal Pradesh ubay ya ringkat lang bat ki upat pa udon kamban tip hato kata ka laispa klor ka siajar klor ka arajar klor ka bakia tu sarong
kalau penentoy mo yang utray mo utray jaka manumiyo magata po kipat tabi lada kampen mentoy yang sange kata gejengkran jupi ya karoi kapal odan gibong la super syabet la day kan baniro teng mo haba iba ka sorkar kalale kumni kay digidam manginiro toy to yang mentahan niya po yaw mo siyan lap uwe nung to ubalarong hang tayo dukan ubalayo kung kapisa ubalayo kung katiar ya be la ya ap kedong ya lap hang ti harum dala ya lap huni nung to lap penpai no kapisa ulap penpai no kita kitiar hato tau pak ba un ai kublei to nung to bola penpai no kita kitiar un ai kublei to nung to namar bola penpai no kapisa ladam lap dan Yosua tak pisah. Ladam lap dan Yosua tak tiar. Balap te penpai no hana bale miro. Nya lo kumnoi gini. Kistang bani yo bam jodo andal alam ke BPP te. Ya ro. Kistang bani kendo pai ba konstituensi bati ngi ke BPP te nya ro. Hato kumnongin siaro. Ngin ai kublei kumnoi to nong tu bladep tu de bamlap lalut kapisa kabai seng kabai dang baro ngi dei banlong gi pai ba ki basta nor kata hukum ki pai ba ki bangi ko banai jigai nagapor syakapor ko ki pai ba bi jonga hadu hagani ka tayo bladep kat kum ki tata lani kat kum ki jingkeng jimbo jingkeng jangka RBI dang yo i baga jela Meghalaya ka dehi ka jela ka batuk tam hakitan siya tayo lamingi jongari India kia kop kita ginong kersian NPP baga sorkar NPP ka treba ayu mentala kandai snemru ka jela ka dangduk ka bapisiat bilai ruspa gen dalam dehina gitu ke badan bakite kita ya kaliru lanya bedik kali di saupo sampo lak thiệt kaliru kumbat thiệt kuai mangi ki beduk pai babi namar kata kadau hato kata kajing perta kajing kadai tang bagi susun ngimdan por ban sun simet yenuno laragan ni sarkar kan jin latrai hok ngandai banding tong ban kemen batan ino yang ni jaga namar kamdai ke besok ban syagri pai ba kamdai ke besok ban syagri pai ba mrei ba i baga jat mreu kalanang hian kari kalanang duk kajat beriu kalanang ritmen siem dan gibang balai kata ka jingaki jong ke BPP shano kata ke reception policy kamdan maha ketua list namar ngira peni pratli gini gimat ngila peni gini ki pratli gimat panggil election fight ba adian bangla peni gini ki pratli gimat kalawan sa kajingot naginang kay doyang ba naginang tre mau tre siap kiong ba snowba dalong tuntuk lem si yangi kinong tre doyang ki barit bangiru gini yo tre langgen balay ban tre tang kita ki high level ni katto kaningot yang kata kalau ko bedai nama kata ri ka jingko ajingi katai ka ni ka jingko ajingi ngala kren ya ka ni po assembly ngam persya ya ka jingti doyong mereka kuah abaga jingti kanong kumbalong barabor babarok kini yo langgen kita kibarit kibaria balai banyo atang kita kato kaningot kibaran ka jingere baga sorka kata ka di kanong rim ka jingi kinong trip bao nong tri siapa pli kiba kersyani di ngesem tang ni tu kam menta kimyo tri syo nila snowden nila kintup lang kabamot si pautali menta kimat kilami kito kiwi kimat lokren mene da OMDC na po Wal Central ngai syukwa ban pensno wang ni kini kamat kabaning kong kabadi bu lumpong deng ngidon kamban keli jingkeli balai PIY aduk mripo bat kendai po snam tang yoshu ya ketika jaga bon sin kini ki jaga ke baki shipai ki shong ki ba bon ki jaga hasor kini bala shu ai lis la shu ai wai Hendrai shano shoken nyen yo lani ban pan pai pat iki balai
ki penduk yu lumpong deng ya kata ka project hau lumpong deng kam dei bagi snow snei kita ki samla pinget kini kinong sensha jingi kendan kemen sim isnei lada dei bagi dan kemen sim isnei kila dei ban hiar syamaran student nrei bakim dontang kendiaru kemen sim snow snei kat bau new samla dan syatran ulanang kemtlop kilek penban shnong jongu banle igendu igenong song snong katu kadek insult kadek jinyau pen kajinyau po kadek nem ni kita lada dolu samla nang ni na po mentong uba syatran hang ni hakmat DC office yau pimdan po banle tek pilek penban shnong ju sajani ju kata kam dek jinyau pen kilek banyak syakai ya kendo sekita gerang ba shnong ru om te priushu wan uci mestara shnong klet bau kena shnong udang sya sitom udang sya jiit ulak kem telot mten mau namar balai lak kemen palat uan to ushi menestar shnong wah ka jaka ong pile ayu tu kena jenga basyatkan lada pide syauram shnong basisha pila de benong kumta piwana ka shnong jenga ngan pediang ni pi ngan aisha ka babang ni pi tang baya tu pile ayu tu kena jenga kena shnong jenga basyatkan nakata kamarang haka jagaban ong kumta ong penban ya uci nestar wanra seni ya katu ka project ngan pediang mga haka tu kesni ngadan sa West Cassius kiong ba uturang ba shnong may di ba siyang wai nang lo jagaw niyo una ya kata ka sorkar snosi ngimju persya ya ki por shnong ngimju persya yagi bor hima ngimju persya yagi bor ilaka nre habaya tengku baki jingle donbor baki kambamsak ni hapan persya yagi bakum kita kenong sinsya lagalong haka ilaka lagalong haka hima lagalong haki shnong oh pigi mentah ka sorkar kumno ka penekam deki rangba shnong bakin keren persya ya ki MLA jongi bakin keren bakin ya ro ya ka sorkar oh pigi hamawai jayu Rang basnong kimi baik ban penibor yau MLA namar bagi snow bagi sorkar kadon baki kata kadai ke sorkar kain kabon ra ya ka jingya pher jingmot ka jingya pat ya pra hapreng jongi ko ki pat babi dei namar kata kata ngiyong nidang kamban tip shai nidang dan kamban tip kamba susu ya kan ka project namar ka voice of the people party kalau tho sya sorkar nadu usnam alhusal habidi bagani ka project hendrai kim juma kim kwaru bani kendo yangi menta ki ang o kitu ti balak mi bani tang sya surok lemno pos ke triat tunju triat bani kendo bani keren ladam dei bagami ka voice of the people party ban berten ngatrai ka sorkar kampat weng yang ka project lompong deng namar kam dei bagati ni ti kina bating bai bagani ka party kala berem haga tu besni masni upai pa bauda apo matran ka sorkar nganong ipi menta kale iu kiong ken tang hasurok tang kayaki lasmo bamdon jimi rengan ong ipi pat ba e jonga naga jeki jonga voice of the people party naga jimi surok ke jungi ka sarkar kalaban shimi karai bani ban review ya ga reception policy ka bagi jupne walar kim kwa banne mata namar kim kwa banai burom ya ga voice of the people party nitep ya kata kim kwa namar kata-kata mentagi sedang bani kinong tersan jong kini ke sorkar kenong oh syanuja kata ke reservation policy oh ke partiru hadirin baka sorkar ke kentai war hadirin baka sorkar ondang ilai kena po assembly totep baka voice of the people party hadirin baka sorkar kelawan ra'i ketukan report po assembly ni klem klipti ni bu kum ke mat jingetai ke berkerpang short duration discussion ngalapu ia kata apa nilai keren dan gaweru ke parti ke bakwa bani simbenta bat ka sorkar kong em ngin hapan ya kat kum kani ka jing ai jimut ngani ka recommendation jong ka expert committee barang tu ngalapan pau em ngi ke parti ngi kimilenti bak kumno dei ban penkiu ini sa ka sau punyau na ka sau pau klem dak ta ai ka sau pau jogi para garu kata ka diga nomrem ka basai ka jni hagni ba ka reception policy ngem dan kam su bandang ya bon pitin ya kata ka nomrem hendrai ngi wa lenti mantra dan artli
Kabang apa ban pensnol kabang kapati kay kren. Kaway kalong lesing ilaban lech yung kashuri. But kabaar lesing ilaban hap up andalawan uat bupra. Baka pati hikan pendep. Kini ngidang ito mata. Lamar ringi lech naman ngidang kren. Bat kiri ustadaan ngidang kren bagi babun. Kumno tayo lang ngilek siya yung kashuri. Kamdan mek kejubak kabasyay. Kama kamsyay kiyong balay pim up baik hau arfa frana magapor kam slam syu. Kabamon ngidang ekran, ngidang plot por manita ndai bangilat klat. Ndai menta kini kimat kibang yemra ban penap. Yau kiu lumpong deng, kilaweng banyaran dan kam banyatai hibde bangata gajing aiwa. Nang tang ini kren lu ya gajingnya jadi nong tray kibadan hang tu. Kibat tray po orchid. Kibam tigna la kindang yok kam em andalawan shimti pemai di ginong penyak lani kitrai.